Assalamu alaykum hurmatli Bishkek Xabar kanalının ko'ruvchilari, jana shunday ele alысqы жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз бул чыгышта силерге базардан чыгып бараткан унаалардын бааларын билип бермекчибиз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Унутпай бизден алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Сурап көрөлүчү. Assalamu alaykum aka. Баасы канча болду байка машинаңыздын? Канча? 500. Канча бересиң? Реально келип калса. 5 бирге бересиз. Arkadaşlar 5-1'ge beretken Honda Stepwagon RF2 үлгүсүндөгү унааны береткен. Сында багажнигі бар. Бұл жақта Honda Stream үлгүсүндөгү унаадагы базардан чыгып баратат. Азыр сурап көрөлүчү баасын. Салам алейкум. Баасы канчадан болсун беке? 4.8. Канча сураштым беке базар? 4.5. Канчага бересиз? Реально келип. 4.5 бересиз. 4.5 береткен Honda Stream. Бұл жағында Subaru Legacy 99-25-140 мың сом екен. 0755 66-59 140 мың сом сұрап жатқан. Маған сұрап көрелікші. Цена сколько? Окончательно сколько просто? 120 мың сом сұрап жатқан. 120 мың сом Subaru Legacy. Ал эми бул жакта болсо Toyota Noh пробег оригинал 2004 жылы чыгарылган эки объем экен. $5300. 0708 30 11 деген номерде турат. Азыр номерин сурап көрөлүчү. Цена окончательно сколько дает? 4800. 4800. 4.8 берет экен. 4.8-ге Toyota Noh үлгүсүндөгү унааны берет экен. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде Honda Odyssey Absolute 2002 жылы чыгарылган 2.3 объем, баасы $3500. Номерин жазып алыңыздар 0707 32 97 07. Беке акыркы баасы канча бересиз? Söz 3.2'ge. 3.2 бересиз. 3.2 берет экен. Осыл бұл жерде дагы бір Toyota Windom үлгүсүндөгү унаа турат. Дискалардағы сонун экен. $3800 сурап жатат экен. 0707 22 70 22. Кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. 3800 экен. Азыр сурап көрөлүчү баасын канча дейт. 3800 болсо азыр 3.5 беришим. Экен цена сколько окончательно? 3500. 3500. Айттым ғой достар, 3.5 беришим мүмкүн деп. Базарды кыдыра берип, баларды дагы билип калдык. Кайсы унаалар канчага сатылып жатат. Газпром Кыргызстан деп. Audi A6 2001 1837 0552 01 64 83 $3700. Цена сколько окончательно? Окончательно? $3500 берет экен. Көрүңүздөр, бул жерде Subaru Legacy ак түстөгү универсал унааны көрсөтүп кетели. 2003 жылы чыгарылган, пробег 180. Баасы $4500. 0508 01 11 12. Биз эми бул жакта силерге дагы деле кадрда көрсөтө берели. Бул жерде Mazda Demio дейт. Ал сурап көрөлүчү. Здравствуйте. Цена сколько окончательно? 2350. 2350? 3250. 3250, а? $3250 экен. Азыр биз карап коелу. 2003 жылы чыгарылган 210 000 км жүрүптөр. 1.3 объем $3400. Негизи сурап жатат экен. Телефон номерин жазып алыңыздар. Состояние как? Нормально, да? Хороший. Нормально, да? Коробка, мотор, все делал. Көріңіздер. Бұл жерде Honda Stepwagon 2004 2 объем $6200.
Состояниясы жакшы көрүнүп турат. 0505 93 17 03. Qaysi kanaldan ko'proq bo'ladi? Baka qanchadan do'st baka? 6 da tam. 6. Bak realliklar bo'lsa qancha berasiz? Şu 6 bu. 6 berasiz ha? Qaysi kanaldan ko'rasiz? Bishkek qabar. Bishkek qabar? Ha. Хорошо. Qanchaga berasizlar? 48, 4-8. Ha qancha atınlar? 47, 4-7. Realliklar bo'lsa ondan olib berasizlar 4-7. 47 da qancha? Opsiyani berib qo'yasizmi? Tortib qo'yinglar. Salonlar tartib qo'y. Ha, 107 ham bor. 2004 107 avtozapis, kamera, zadniy vin. Nomeri yo'qmi? Jamjamda. Nomeri 0774 61 93 47. Shundaymi? Ha, xursand. Если mashinalarni ber, qiziqib ko'rganlar bo'lsa, qaysiqdan ko'rsa bo'ladi, bozordan sirtqari. Shahar ichindami? Balafodon. Balafodon ko'rsa bo'ladi, shahar ichindala mashina. Sosteniyasi yaxshimi? Jasorat hujjatlari yo'q. Honda Stream. Dört jetiga beradigan. Ko'ringizlar. Bu yoqda olsa Honda Odyssey 234 ming kilometr yurgan 99-yilda chiqarilgan 2.3 объем. Gaz, benzin ekan. $3200 negizi so'rab chiqargan. Ustida bagajniki da bor, tayyor. 0702 00 18 68. Hozir basi so'rab kelamiz. Aka so'ng basi oxirgi basi qancha aka? Qo'lsa shu shekilli. 3 ga berasiz. Sosteniyasi yaxshi. Sostoяние. Gaz, Oxirgi basi shunda 3 ga bo'lib qolgan, ha? Honda Odyssey $3200. Ha, ustida bagajniki da bor ekan. Bu yerda bir qora tusdagi Honda Odyssey ustida lyuk tog'i bor ekan, shuni bozordan chiqib boradi, hozir basini so'rab ko'raylik. Aka, oxirgi bas qancha ekan? Sotildi. Ha, sotildi. Qancha sotildi? Ya. Biz YouTube kanaliga kiramiz. Hurmatli do'stlar, bu Una 2003-yilda chiqarilgan 2.3 объемдagi Honda Odyssey ulgusindagi Una 3 jetiga sotilibdir. Ko'ringizlar. Bu yoqda Honda Fit ulgusindagi Una turadi. Bu Una'da hozir basini so'rab ko'ramiz. Qancha deb, qancha so'radi. Aka, salom. Basi qancha berasizlar, oxirgi basi? Buni biz sotib oldik. Ha, sotib oldingizlarmi? Qanchaga tushdi? Honda Fit degan mashina объемi 1.5. 1.5 yili 4200 ga oldik. 4200 aldingiz. 2003. $4200 sotib olibdir. Sosteniyasi biroq yaxshi ekan. Honda Fit $4200 ga sotilibdir. Ayni bu yerda Mitsubishi nima degan ekan bu? Mitsubishi Pinin degan ekan. 2002-yilda chiqarilgan 170 ming kilometr yurgan 2 объем, basi $4000. Цена сколько окончательно? 3800. Сколько? 3800? Ага. 400. Hurmatli do'stlar, agarda ushbu Fitni $4200 ga olganini ishonmasangizdar, nomerini chalib ko'ringizlar. Rodная краска, состоянияsi отлично ekan. Negizi 4400 da bozorda turgan ekan. $4200 ga sotib olishibdir. 1.5 объем. Ko'ringizlar. Bu yerda ko'k tusdagi Toyota Wish ulgusindagi Una 2003-yilda chiqarilgan 1.8 объем. Negizi $5000 deb jotibdir. Bozor $4500 ga so'rabdir bu Unani. Ondan da biraz eğer qo'shsangizlar 47-48 ga berish mumkin. Biz nomerini ko'rsatdik, chalib so'rashib ko'ringizlar. Biz keyingi Unani ko'rsatamiz. Do'stlar, bu yerda Honda Odyssey 2003-yilda chiqarilgan 2.3 объемdagi basi 3800 ekan. Telefon nomerini yozib olingizlar 0776 22 81 11. 3.5 ga oxirgi basini berayotgan. Ko'ringizlar. Honda Odyssey'dagi izlaganlar ko'p. Hali bu yerda olsa Subaru Legacy Blue 5 probeg original ekan, 2003-yilda chiqarilgan 2 объем, basi $6600. 0505 60 00 60. Aka, realniklar bo'lsa qancha berasizlar? Qanday deysiz? Realniklar bo'lsa qancha berasizlar?
$4300 беребиз. 4-3'ка. Жазан жүжелер жоқ. Эми бамперлерин мындай красить этип коюш керек, бетке. Biraz, biraz. Царапиналары бар, освежать этип коюш керек. Асланнан 4-3'ка береткенсіздер, да? Көріңіздер, Subaru Legacy B5 үлгісіндегі ұна. Чынында состояниясы жақсы екен, құрметті көрушілер. Көріп қойыңыздар. Бұл жерден біз азыр дағы ұналарды көрсетеміз, алысталай тұрыңыздар. Бұл жерден достар Toyota Estima үлгісіндегі ұна жақсы білесіздер. Оң құрылды, 152 000 км жүрген, 2002 жылы шығарылған 3 күп газ менен дағы жүреді екен. Телефон номері 0508 27 27 38. Ақырқы басы $5600 береткен. Қызыққандар болса чалып сөйлешіп көріңіздер. Состояниясы жақсы екен. Парктрониктер дағы бар. Бұл ұна Nissan Safiro. Негізгі басы 3,5 сұрап жатыптыр. 3,2-ге береткен. Nissan Safiro'ны іздегендер болса көріңіздер. Biz bu жақтан Toyota East үлгісіндегі ұнаны азыр бағасын білеміз. Қанша сұрап атады, қанша болды. Ассалаумағалейкум. Бағасы қанша қалышты? Базар бағасы қанша қалышты? Қанша қалышты? Кімге қанша қалышты? Машина. Төрт. 4. Сіздердің негізі қанша бересіңдер? Ариян болса. 4 берсең берем, брат. Я. 4 бер, сатпайыз андай, пландары жоқ. Достар, бұл Toyota East үлгісіндегі ұна сатылып тұр, $4000 алышып тұр. Базарды көріп тұрсыздар. Бұл жерде сіздерге кейінгі ұналарды көрсетуді ұнатамыз. Қазір бұл жерде Honda Fit сұраңыз. Брат, машина сатылды? Қанша болды? Брат, көріп қоймайлы? Басы қанша болды, брат? 4,2-ге сатылып тұр. Біз ол жақтағы. Айка, машина қанша алды? $3000. 3,1 сұрапсыз, 2,5 объем екен. Toyota Windom. Степті дағы сұрап көрейікші. Степ 2000 жылы шығарылған, 501 000 км жүрген, $4500 екен. Телефон номері 0553 98 99 97 екен. Айка, қанша қылышты базар, Айка? Базар қанша қылышты машинаңызды? Базар ерлі сенен сұрап кетіп отыр. Сіз қаншаға бересіз? Сіз өзіңіз мақсатыңыз қанша? Шыншаға сатайын деп келдіңіздер? Енді где-то өзі 4-3 деп жазып қойдым мен. 4-ге береткенсіз, да? Жақсы берем. Состояниясы жақсы, коробка мотор жақсы. Отырады, айдап көтереді. Сыртынан әлі кішкене бағына сызықтар бар. Медлеген машинада, штаткен машинада. Бірақ отырады, айдап кетеді да. Мотор коробкалары жақсы. Вообще сонымен. Түсінікті, көрсеттік. Көріңіздер, $4000 беріп салатқан, үстінде багажниктағы даяр. Біз болса, бұл жақтан кейінгі оналарды балаларын білгенге әрекет қылады. Байка, машина қанша болды, Байка? Машина қанша болды басы? Қанша сұрашты? Же сатып алдыңыздар ма? Жоқ, сатып алысты. Қанша болды басы? Қанша сұрашты базар? Басы ма? 3,9 сұрады. 3,9. Сіздер қаншаға бересіздер? 4,2-ге. 4,2-ге бересіздер. Тоқтап тұрыңыздар аман, тартпайды. 2002 объем, телефон номерін жазып алыңыздар. Subaru Legacy. Айка, машинаңыздар қанша алды? Қаншаны сұрашты, Айка, машинаңыздарды? Басы қанша алды? Сатылды ба? Қанша алды? 4,5. $4500 сатылып тұр. Құрметті көрушілер, Subaru Forester ескі үлгісіндегі мына Toyota BB деген 2004 жылы шығарылған 1,3 объемдағы мына басы $3800 сұрап жатады екен. 0706 99 63 12. Айка, басы қанша алды? Басы қанша алды? 3,6 сұрашты. Сіз қанша бересіз? 3,6-ға бересіз. 3,6-ға береді екен.
Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай биз бул жерде Toyota Avensis сурап коелучу. Toyota Avensis сколько было? 9. А ты назад сейчас поедешь, Бизде уктатпайдыбы, билбейм. $9,000 дейт го. Бул жерде Toyota Caldina үлгүсүндө гана турат. 1.8 объем, 2001-жылы чыгарылган. Bir 8 объем екен, азыр баасын сурап көрөбүз. Ака, баасы канча болду ака? Иә. Баасы канча болду? Базар канча кылышты? 4-7. 4-7. Сиз канчага бересиз? Соза, реальный болсо. 4. Достор, биз кайрадан сиздерге көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде Honda Accord 2001-жылы чыгарылган 2 объем екен. $3,600, 0505 20-20-66. Honda Accord. Азыр артынан да көрүп коелу. Ички салондардын аркасы. Баке канча алган машинаңыз? 3-4. 3-4. $3,400 алып тур. 3,900 окончательно дейт. Фитте. 3,900 окончательно берилген. Биз бул жерде турган Toyota Wish үлгүсүндөгү унааны сиздерге көрсөтүп коелу. 2 объем екен, 2003-жылы чыгарылган, окончательно $4,200 екен. 0736 78 56 деген номерлерге чалып сурап көрүңүздөр. Бул жерде болсо Toyota East үлгүсүндөгү унаа турат. Азыр сурап көрөлү, канча болду, баасы канчага кетилди, канча сатылды. Салым алейкум. Баасы канча сурашты? 4-3. Негизи 4-3 созасызбы? 4-ка беребиз. 4-ка. 2001, 1.5 жүрдү экен. East. Ал эми биз бул жакта сиздерге Toyota Mark 2-ни көрсөтөбүз. 2002, 25 170,000 км жүрүптүр. $4,900. Монитор задний камера дейт. 0703 16 06 24. Азыр көрүңүздөр, биз сиздерге акыркы баасын да азыр билип беребиз. Канчага сурады, канча болду. Салам алейкум. Баасы канча экен? 4,9. Базар канча кылышты? Канчага бересиң бар, реальный келип болсо? 4-7. 4-2-ге. 4-7. 4-7. Мисалы моторду жасатуу жерлер барбы? Мотор коробка ходовой. Без вложения, эч нерсе. Без вложения, да? Только баасын келиш керек, айдаш керек, Түшүнүктүү. Toyota Mark 2 унаасы көрүңүздөр. Бул жакта Honda HR 1.6 объемдогу унаа экен. Азыр баасын сурап көрөлүчү. Баасы канча болду баке? 5. 5. Реальный келет болсо канча бересиң? Слушайсыздар. Негизи канча болсо? Не, репортаж болду. 4-6 барым. YouTube'га киресиз. YouTube'га. 4-6-га. 4-6'ga. 4-6'ga бересиң. 4-6'ga берет экен Honda HR сол рулдуу унаа. Биз эми бул жактан сиздерге башка унааларды дагы көрсөтөлү. 2002-жылы чыгарылган 1.3 объем $3,500 срочно сатылат экен. 0709 35 70 00. Бул жерде достор сиздерге эң акыркы Honda Accord үлгүсүндөгү унааны көрсөтүү менен жыйынтыктайбыз. Пробег 270,000 км жүргөн. 97-жылы чыгарылган 1.8 объем, баасы $3,000. Honda Accord. Мына ушундай достор, урматтуу достор, бир гана сиздерден лайк басуу болсун. Биз сиздерге бардык унааларды көрсөтүп беребиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.